أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasang litiwan puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iwan salam pa Nabi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Magsarang sukul kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala sin yari ni sab kita ni adlaw ni na hinumpong programa sin ad-da'watus salafiyah. So inshallah subhanahu wa ta'ala in dumihil ka to yaon nasihat way na dugain din sin din hamudir sin Ma'had Moro al-Islami ندرجين كان شيخ محيمن شاكلي فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. Salatan wa salaman daimain muta'aqibain bita'aqubil laili wan nahar. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullah washkuruhu. Innallaha subhanahu wa ta'ala bi ilmihil muhit bi kulli syai' wa bi hikmatihil balighah yakhtaru ma yasha'u min makhluqatihi fa yuqabbilu ba'daha ala ba'd. Yuqabbilu ba'dal basar wa ba'dal amkina wal ajmina ala ba'd. ومن ذلك تبديله شهر رمضان على غيره من الشهور. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. In yan nasabot sa suratul Baqarah haumbul ang gatus kawaluan taglima. Mahuli mga palanggungan ng agama Islam,
amin yan nagdurungog ang mga television nila. Alhamdulillah, in mga kita niyo nagmupa at daisab sin amin biya mga technology bago ini. But sabab in kami yari rendi kalayuan, in kami yato na pamaybay niyo nagahali-hali, makarungog na kamusin amuin pamandu sin Islam, iban pang Hindu, sin Rasul alaihi salatu wassalam. Pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin Tuhan, nagpapanjari, iban siya ay magpi, sin kataan uno-uno. Damikian da isab, sabay kita magnaik saksi, bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, siya in Tuhan tunggal, amuin Tuhan, di magkalunggo, malaingkan in siya manglulunggo. Damikian bunal to di Muhammad alaihi salatu wassalam, ikun niya, iban Rasul niya, amuna in Nabi niya napi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil bararatil athar. Salta na si mga ka-ahli niya, iban si mga kasahabatan niya, amoy mga sarayaw-rayaw piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sa sutsi-sutsi in kahalan nila. Salatan wa salaman daimay niya bita'ak bin layli wan nahar. Iban salawat, salam. Iban para Rasul alaihi salatu wassalam, amuin magbidda-bidda na sa jamatwihan, magsiganti na sa jahat pagliw-liw sindom iban adlaw. In mahuli mga kataote manghura na agama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In panawag-tawag na mo na magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magsukur kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. In hati niya, in mga kita niyo suway tuod, amuin iminang, sin amuin uno in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian lumayo dahil amin uno in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, palayuan ka to, bukun kita magtali-tali sin ginhawaran ta, malingkan kita unta in amuin Hindu alam sin Quran, iban sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, bangin pakaradyaan yung namin subay ta layuan, na inya to lumayo kita. Bangin pakaradyaan yung matbiyay ta sin Quran, iban sin Rasul alaihi salatu wassalam, subay kita amuin himinang na mo ating pagmut-mut ang tahin ang untahi tunay in amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Na mga kataote manghuran in Allah subhanahu wa ta'ala na kal na sin siya in amuin way makaingat ang sulag uno-uno manayangkan amorasya. Singkatan amuin piyapanjari niya dahil nga sababyan mga kataote manghuran siya in amuin magpi sinisiusyon na in kabayaan niya, iban siya in uno magpi dengan mga makhluk niya, ampan niya piyakabidda in kaibanan niya rin sa kaibanan. Piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kaibanan manusia, iban damikian da isab, piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin mga kaibanan lokal, iban sin amuin mga masa. Dahil nga sabab ini, mga kataote manghuran, na iniyan, dahil harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga damikian yan, na amo na yung sakro Ramadan. Ba't sabab yung bulan Ramadan ini, bidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hakatan amuin bulan alam sinang putagwayon, siya in amin bidda, dahil hakatan in amuin laong tanakabidda, in amin barakat, sin amuin bulan Ramadan, dahil kami katan. In Allah subhanahu wa ta'ala, bidda niya in panghu na to Muhammad alaihi salatu wassalam, dahil hakatan manusia. Dahil naman amin masa, sin amuin kapapanjari niya kan ako Adam sampai pa aming katapusan sin amuin bata hipag anak maripalaman sin dunya ini malaingkan impanghu na Muhammad alaihi salatu wassalam siya imbidda dengan kataan amuin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala makatungod amuin manusia. Damikian da isab in amuin Allah subhanahu wa ta'ala piyabidda niya in amuin mga kaibanan luwal biya na sin amuin laong ta Makkah, iban sin Madinah, iban sin Baitul Maqdis. In iyan mga kataote manghuran babara pa hadis nasabot in amuin kalabyan sin amuin Makkah, iban sin amuin laong ta masjid sin Nabi, iban sin Masjidil Aqsa. Amuyan in mga luwal na kabidda dengan kata bunal na amo na sadya bang nato niya tukuan bang mga Muslim na amo adto in kula bang mga tablig na in bidda kanila sa matuhan luwal amo na in India, iban uno, iban sin amuin Bangladesh, iban sin Pakistan. Sa amo na sadya mga iyan, sila in nagpig sin amuin kabayaan nila. Wayroon baita dengan Quran, wayroon baita dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ampain Makkah, Masjidil Haram, Masjid sin Nabi alaihi salatu wassalam, ini yan baita to sin uno, sin Rasul alaihi salatu wassalam.
amuadto in amuin nasabot amuin tungod sin amuin panghindo sin Islam in amuin lugal nasabot yan amunadto in laungta amuin labireng hakatan matuwihan na wayroon bisis sin amuin pag India pag Bangladesh pag Pakistan yan wayroon sa namong sadya malagdo yan ang mga tablig matuwihanin amuin pakaradyan dahil kita mga Muslim tanto na sadya hindi namin uno-uno ng beta sa Quran uno-uno ng beta sa Rasul alayhi salatu wassalam amad din nakaroon ta dahil nga sabab yan pagkain uno pagkain amuin alo tuan Waalaikumsalam maaf kamu ang patimawag ini hambuk tayo mga kurang ha guru halupa su kau ni ha oh Rira Amir Stower Amir Stower oh kari kau ha oh kau ni oh ya oh tawagin ba kau din mag-oya oh na inshallah oh ay mo lang ngayon taong mga baitaan mo wihad kapag karir inarap ka kuanan na insya Allah subhanahu wa ta'ala ibang kalu-kalurere mo di pa paano siya rasan mag-declare na insya Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah na okay na mag-support kayo mo tuan insya Allah okay na magmaap kami na doon natin yabi mga timawagin ang guru rin halupa so amuin atin niya dahil hakabayaan sa mga katan kaguruhan din dito atin niya mamin sinamin pasal sa pagpuasa tayo ni masubuwang kung in lokal na Amir Stower nasa ibiyatan niya ito ang magdamari ay among inhipa baita in declaration matuwihan dahil hindi lokal tayo ni na inya ito matayma na sintaw tawi-tawi, matayma na sintaw sub, matayma na isab sintaw kasilan. At niya labiin among inkusog na rin sinaming kata ini. Sabab niya turi umajat internet. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala, among punong tayag to, among pakaradsyaan, mahatul, yung kataan unong. Na amo yan, ikakanap ko matpami pabisar takain na piamid da daysab siya Allah subhanahu wa ta'ala, among Makkah, iban sin Madina, iban sin Baitul Maqdis. Amo yan into nakabida dengan kataan lugal. Dami kyan mga waktu na kihatihan ka. Adlaw Jumaat, amo yan labi dahing hakatan adlaw pito. Adlaw Arapa, amo at isap nakalabi dahing aming katan adlaw among halaman sinamong katahon. Nakapiarid da sin Allah subhanahu wa ta'ala among Yaw mo Arapa, aming adlaw pag-uukop si mga taong maghaji, insya Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga kamu maghaji at taon ini, namakad to kamu pa amuin lugal, piya uno, piya bidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hakatan lugal magtubihan, halaman sin amin, yadlawan sin amin kataon niya. Adlaw Arapa, amuad to insalat sa nakabidda, piya bidda sin Tuhan Rabbul Alamin, inahbuk adlaw yaon, halaman sin adlaw hang katahon. Inadlaw Jumaat, halaman sin hang kapito, na inyat to, amuad to isang piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dami kiyanda isab, in bulan Ramadan, amo yan in piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaman sin amin unong. Halaman sin amuin hampu tag 2 bulan, in bulan Ramadan, amuan in piyabidda, in amuin taon sin amin barakat niya. Na amo yan mga kataw temang Quran, in kahalan sin amuin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in magbaya. Wayro makapagbaya kaniya, siya in magpi, bukon siya amuin baitaan. Atin niya amuin biya mga along ta amuin piya. Bukon biya sindiya kato, na magpi, nasa jasin amuin siya unong ng kabayaan.
Dahil sa sebab ini, bang kita mabundol yung pag-agamata na supaya kita amuin mo kapanghindo sa Quran, ibang kapanghindo sa Rasul alaihi salatu wassalam. Naman jari mogdo dan yung hawak tubihaon ini, amuin magad kita amuin Rasul alaihi salatu wassalam, bang maabot na amuin katapusan sin adlaw sa sin Sa'ban matubihan, na maghutba na siya matubihan sin amuin sung puti dihil kanyo pangajian hawak tubihaon ini. Diha ini mga katawte manghuran, in amuin maugdo tanyo, amuin mga ibadat, startan to sadya amuin bulan Ramadan. In hati niya, wayroon yan matuhang kabaakan mo, kaibanan uno, kaibanan bulan. Wayroon kabaakan mo, pag ibadat biyasin ini, bang amuin ang mga amuin laong tabulan dugay. In hati niya, mga katawte manghuran, subay tato din matuhan, amuin ingatun, supaya rin makapaklos din kate inamuin pag-ibadat halaman sa bulan Ramadan. Ampatan kuno sadya na nakabigda in amuin pakaradyaan sinamin bulan Ramadan, bat sabab pia bigda sin Allah Subhanahu wa taala in bulan Ramadan deng hakatan bulan. Dia na sin parman sin Allah Subhanahu wa taala nasabut dalam sin kitab Al-Qur'an, parman sin Tuhan Rabbul Alamin, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. In hatinya in amuin Allah Subhanahu wa taala wetan kita in bulan Ramadan, in iyan amuin pia turun sin Allah Subhanahu wa taala halaum niya in amuin Quran, in Quran hudan linnas, maka pandu yan habang sa manusia, maka amuin maka hawa sa manusia deng haka amin deng hakalangan mo pa amin ka bunalan matubihan hudan linnas, pamandu yan manusia dengan sebab itu supaya kita rin magbuno, supaya kita rin magduarwa matubihan bang panduan na bang baita na sin Quran ini ya pemandu nanta tu supaya tanato agarun bat sebab long sin Tuhan Rabbul Alamin hudan linnas. Na yang kita manusia matulihan in Quran pamandu ha mga manusia na bang kau mga manusia da supaya kau tu matulihan amin manggayong dun amin baita sin Quran sebab amunan in ka pamandu deng ha Allah Subhanahu wa taala kay amunan in pamandu sin Allah Subhanahu wa taala pa mga manusia. Nah malengkan na bang kita bukan manusia na kita na magpuno in magpising kabayaan na saing kita manusia kita. Nabi ay tasin Quran hudan linnas. In atin ay magmupatot amin biyak kato. Nabang kita sa upama di kita magmupaat sa Quran, di kita kahidayatan sin Quran matubihan. Nabi ada kita sinamin wala na sabot alam sinun apa ini amin itlak to sin Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas wala nagyan ipamandu ang mga binatang, wala nagyan matubihan pamandu ang mga jin, wala piagyan wala piagyan sin Allah Subhanahu wa taala. Amin pamandu ang mga malaikat sa malengkan pamandu ang mga manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian amin pagpatarang matubihan. Magtumarang matubihan in unoy pamandu iwansin amin sumawat tuod matubihan in pagkaradyaan mapinig nguray dunhaon in batil iban bukun mangkau matud pa Quran. Bangkau rumungot pa Quran na kaingatan mo na. Inya undi manjari, inya un manjari. Kaingatan mo na matubihan inya un labi in taon simpahala din sin amin umiyaon. Nah, may ta kita nakaiyan in amin bulan Ramadan bat in iyan pialabi sin Allah Subhanahu wa taala napi sin Allah Subhanahu wa taala nakatan bulan sabab nabi itang kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. In iyan mga katawte mong Quran kita anyo ha suratul Baqarah umbul hanggatus kawaluan tadlima. In Nabi alaihi salatu wassalam lilay niya kato in amuin mga ibadat tartanto bulan Ramadan, amuin mga tartanto hihinangon dari halaman sa bulan Ramadan ini akan napi ko pat sabab bihay ini Rasul alaihi salatu wassalam pangagat kaniya amuin magpuno siya magwasiat siya mga amuin beriman baitaan nila niya sin amuin pakaradyaan pag-ibadat at tartanto bulan Ramadan supaya tarik mahaman-haman sabab hati nimang pagpuas sin bulan Ramadan di mo nakabaakan inamin sumpu hibaita kanyang pag-ibadat din habaita sin Nabi alaihi salatu wassalam. Mga katawtay mga Quran lilay sin Nabi alaihi salatu wassalam intar tantuk ibadat bulan ini hadis amuin kiabaita Ibnu Haji wal Baihaqi iban biaita dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sa'ban. Baita niya matubihan dengan Salman Al-Farisi
radhiyallahu anhu in agin niya nagputba kami Rasul alaihi salatu wassalam hakatapusan sin adlaw dan bulan Sa'ban. Amo na lang din biasin adlaw bihawon ini. Abat amo na ini katapusan bang kakitaan bulan malengkan bang di kakitaan ni namin sa hali bulan daum ini natanto na sadya in akarunta amo in pamandu sin Nabi alaihi salatu wassalam. Bat sababi pamandu sin Nabi yan pamandu na rin Allah subhanahu wa ta'ala. Why na tuma amo in sudi na kita makajari matubihan malengkan supaya ta karon na sadya. Bang kita mabaya da sin amuin magmupaat ka tuin amuin pakarajaan. Yari in hadis sin Nabi alaihi salatu wassalam amin kibaita sin amuin amin hadis den kan Salman matubihan launya ayuhan nas kad adallakum sahrun ajimun mubarakun. Bunal tu diyan dimatung kaniyo. Yan na kamu halabungan sin amuin bulan sa lagu-lagu matubihan ibang bulan sa taud-taud din imbarakatnya. Inhati niya sin sa lagu-lagu ini matubihan amuin bulan amuin bulan pagtataban-tabanan sin tiap-tiap ang kata. Ukon ito uno. Ukon amuin biya mga nakalagu matubihan o ta in waistline sin amuin adlaw matubihan nakaiman atau in waistline ka numan matubihan. Ukon biya sa adlaw nakabigda sa lagu-lagu inamuin pakarajaan maaun dun halauman sin amuin bulan Ramadan. Dami kaya da isab matubihan imbulan ini amu inyan narimatong kaniulong sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi alaihi salatu wassalam yan narimatong kaniu matubihan mubarakun in iyan matubihan kan tumataad barakat nagkaraas barakat in hati niya sin barakat ini amuin barakat mataud in amuin karayawan dumatong pa amuin mga bariman bangnya makinang sadya in amuin abayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahrun fihi Lailatul Qadri khairun min alfi sahr. In bulan Ramadan in yan bulan yan doon halam niya in Lailatul Qadar pagyanun. In Lailatul Qadar ini tartan turay sabin matubihan Muhammad sin Nabi alaihi salatu wassalam tartan turay sab bulan Ramadan matubihan magkaon di yan magkaon bulan Sawal di magkaon Dzul Qa'dah Dzul Hijjah Muharram bulan Sabar ha uno katan sampai pagkatapusan sin amoy bulan di yan magkaon in Lailatul Qadar. In Lailatul Qadar ini mga katawtay manghuran dahil sa pabiyat na ayaw kita mag-uno, ayaw kita matubihan maghaman-haman, ayaw kita matubihan magpikil matubihan sin kalaulan, ayaw kita magpikil matubihan sin kaligapan, malaingkan subay tatuod tabanon in waktu yan, bat sabab in waktu bang lumabay na magtagad na to sa pangkatahon ang pamaaw nito. Dari pa ko di na kita makatanto bang biyadi ini kahalan sinamin kita pag-abot tahon balik ito. Naamo yan mga katawte manghuran in amuin nasabot muna amoy nasahrun fihi Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin in yan labi marayaw matubihan in uno labi marayaw matubihan dahil hauno Lailatul Qadar pagyanan labi marayaw rin ibadat hangi bubulan uno amin pag-ibadat bukan pag-ibadat simpul matubihan sebab sa amin pag-ibadat bang daw nagtatahajjud siya bang daw namin nakikiyamul layl siya matubihan magsambayang sunnat matubihan bang adlaw amin lumawag sin satro matubihan magjihad hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Lailatul Qadar ibadat na dun halaw miyaun inya tulong sin Rasul alaihi salatu wassalam labi marayaw dahin hamin uno long sin Allah subhanahu wa ta'ala labi marayaw dahin hamuin ibadat hangibu bulan in hangibu bulan ulang labi kawaluan tagtu tahun iban point 83 years point 33 tahun in amuin taud sin amuin hangibu bulan dahin kita mga katawte manghuran tanto na sadya bisan hamuin mag-ibadat na kita rin kagwa taman tuwihan amin kagwa tamari palaman sin dunia ini magna na ko mag-ibadat tanto na sadya rin na kita kayaon bang mga biyan hadto in amin umur in hati niya dari tato makawa amuin paglugtuan kagi sa malaingkan ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piala bini Lailatul Qadar masa piala bini hakatan masa matubihan in amuin Lailatul Qadar amuna in dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala labi marayaw ibadat dahil sin amuin ibadat amuin ang ibubulan nito amin laong po magsambahayang sa hinang bangdum pag-adlaw maglawag sin satro magdihadadahan sin amuin sabilullah. Na ini yan tanto na sadya ko na halaman sin aming gaos sin aming kita halu kana halaman sin aming gaos sin kita damikyan dai sab siunuan sin Rasul alaihi salatu wassalam ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamul laili tatawuan
Biya awon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amuin pagpuasa bulan Ramadan yan pardo kato. Wayroon mga umuta, di kita makaamuin, makapaghaman-haman hayan sabab pardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato. Inhati niya si pardo ini, bang mo mahinang malagay na may pahala. Tabi ada si mga pardo syukur, ada si mga pardo asar, iban si mga kaiban ne pardo dahil sa matuya. Nasa amo na sa jara, hindi halaman sin aming bulan Ramadan ini, in amuin pagpuasa ini, pardo kato, wajib, bang takatinggalan matuyan amin, di tamatuhan wayroon ujur tahasara inyad to malagay namin pardusan kabisan pa kita magbayad malagay dahil pardusan tamatuhan sabab na tiuod tamatuhan amoy pialabayan iyan mga katawtay mong huran tanto na sadya hamuk yan din hamuin kiyawid da sin bulan Sa'ban bulan Ramadan amunain ja'alallahu siyamahu parigdatan wa qiyamul laili tatawuan in amoy pagsambahayang tapos deng pardo long tamatuhan in tukatan tatawo biya mga amuin ununa sadyaon sunnat matuhan tawal ukta wala piyada akan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nara hindi hay ni long sin Rasul alaihi salatu wassalam isiyusui makahinang matuhan sin amoy hamuk sifat sadjareng mga sifat marayaw kana kaman adda barigdatan bangkaw nakahinang matuhan san sunnat to magaan matuhan karayawan isang bukan sunnat matuhan basta karayawan matuhan min agat min sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in yadtu in pahala niya be ko sin naka tunay hambuk pardo matuhan bima siwa ha maruway deng bulan Ramadan in amoy pagkaradyaan niya atin niya in sunnat tatawu matuhan tawa ununa hinang sifat marayaw matuhan ang pagkaw nakahinang halaman sa bulan Ramadan in yadtu itong siya matuhan dahil amin nakatunay ko sin pardo bang habis tahun harugayin sin amuin bulan Ramadan. Waman adda pi parigdatan kana kaman adda sab'ina parigdatan pima siwa. Lamikyan dahil sa blong sin Rasul alaihi salatu wassalam in taon nakatunay matubihan halaman sin bulan Ramadan sin piardo yaun biya mga uno amuin sa upamalaong ta pardo juhur pardo asar inya maka nakatunay kanilayan matubihan pardo maghrib pardo isa pardo subuh matubihan biya kau sin naka tunay amuin kapituan uno biya kau sin nakatuan tunay kapituan pardo kay mumatuhan ha amuin dugay sin bulan Ramadan. Na ini ayaw isa masay mga katawtay mang huralong kana amuin magtuyo na sa ako minang alaman sin bulan Ramadan. Amuin laong tana biya na sin amuin uno biya na sinasabot sin Rasul alaihi salatu wassalam ang buok pardo ikatunay mo rin di halaman sin bulan Ramadan biya kau sin katunay kapituan pardo ha amuin dugay niya. Na ayaw ka magbistahad long na pardo Ramadan pili mahinang ko rin doon ha laman sa bulan Ramadan yung sa pamasabayan. Dahil niya to ayaw yan tumalawang ipikilan talong tana dito na sa Japuhad sa pagpuas ng bulan Ramadan di na sa pag-isambahayan. At dito na ako bulan Ramadan sa magsambahayan asal dato mauno kurato kataan makawa kurato kataan ba't sabab abuok zuhur matubihan di ako sa nakasambahayan kapituan zuhur. Nah, plus ano naman times ano naman ano lang ulit mga batsad. Dahil iyan mga katawtay mong Quran, ayaw ko ito magpikir simbihan, subay ka isa matubihan magtutunay, dahil pahamin mo bulan Ramadan, sin amuin papiardo kayo mo, magtutunay ka matubihan dahil sin zuhur, sin asar, sin maghrib, sin isa, iban sin suhur, subay magtutunay rin sa matubihan. Dahil nga katag na ito, pagpuas sin bulan Ramadan matubihan, humundong na tolong mataod na sa ato, sa bahayang kupardo. Makalabi pa mang magbista adlaw matubihan, makalabi pa tantun niya. Na ayaw ka magbista bihato, sumay mo kunting honda. Amuin magsambahayang dakaw sinitunay mo rin piardo kayo kataan halaman sa bulan Sawal, iban sin mga kaibanan bulan. Na mga yakto, bang mo mahinang bihato milaw ta in ikaw di nakaw mag-uno at sabab asa dalaw mo matad na kaya tunay ko halaman sa bulan Ramadan inyat to mga katawtay mong huran mapaul yat to yung katami sambiya diin palag sa palami dahil ito hato na inyat to mapaul da katan bang kumukundangan inami pag tunay mo bang duway na rin ha aming bulan Ramadan sabab sin amuin kulat mo to law muna nakatunay na ako matbihan sin amuin piardo in tiap-tiap uno kapituan na pilang pardo na sambayang ko halaman sin bulan Ramadan na di yat subay tuod, continue, akatiyabaan tahun matulihan, law muna, isa daan namin bukod na malagyan pahalaan din, asal dado piardo kayo mo. Labang kato rin mo hong, malawa kataan matulihan, sampai mo yung hinang mo halaman sa bulan Ramadan, malawa na ito kataan, dahil ha, listahan dito hagdarat sin
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dapat continue. Biaya tak sen Rasul alaihi salatu wassalam bulan Ramadan wa huwa sahrus sabar. In iyan matubihan niya amuna in pangalan bulan Ramadan sahrus sabar. Amuin bulan ipagsasabar. Bulan ipagsasabar, bulan amuin ipagtatahan tereng hamon katang kabayaan. May tatu. Sabab in ginhawa baranta ini supaya mauno. Wa pumbis ka matubihan dahil amoy pinang kabayaan sinhawal na gusto matubihan dahil di halaman sin amin bulan Ramadan. Wasabru sawabuhu al-jannah. Lawan sin Rasul alaihi salatu wassalam na kasabar yan, wayroon saan pahala ni Rugaing dahil surga. In hati niya, ito masabar, tanto na sadya, inya to, malagay namin pahala niya, sabab surga intumbas kanya matubihan, sinamin mo. Tumbas ini surga kanya matubihan, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amu inu yaon. Dengan sebab itu, pagkain kita matubihan, minsan unin pa uhaw ka matubihan na waktu bulan Ramadan na adlaw niya, yang hagwa pajar sampai pamin sadlop sagayaon. Inya to, minsan pa unin hapdik ta, minsan pa unin uhaw ta, minsan pa unin bayat ta matubihan, amuin, mag-enjoy rin di halaman sa dunia ini supaya matutinggalan kataan matubihan. Misan pahialal kayo mo. Misan pahialal kayo mo. Namang kau himinang matubihan, lawi pa rin sin nakahinang kau sinamuin langgal sarat kayo mong habukun bulan Ramadan. Sabab upama niya matubihan, mga kataw tayo mong huran, biya mga marugturok ta matubihan insara, biya sa upama matubihan, amuin mga makasuok yung tao hasawa na sinunggok bulan Ramadan, ha, kulak-kulak adlaw. Na inya ito, tantun sadya malagay panis min hami manusia bihan. Sebab subay siya matuhan magmahardika hambuk ipon, subay siya maguno, subay siya matuhan magpuasa 2 bulan magsuno-suno, subay siya matuhan amuin magpakaon ka naman miskin. Inya ito na amu at namin laggo sin namin kahalan sin hinang sin di bulan Ramadan kung nakaruktuloy sa matuhan sin namin sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tagnaan mo rin ha maglagaw ipon bar iman, mahardika mo bang naipon sin tao mo amuin unuhun na pa mo siya mahardika ang matubihan. Amin prehon na bakon na siya ipon, bakon na sa lao mo bihon mo matubihan pag-uus ikaw rin imipon, bakon na tubihan. Nakita ko sa amin lagdo siya namin umon. Ang pagkaw lumatun, bang rin na makabaak mo, pa amin magpuasa ka naman at lao magsuno-suno. Malayang kanin niya to lang sa mga ulama na banghangkan kau nakauno, nakabuka matubihan, halaw malak mo na pagsuno-suno sin 2 bulan, amin biya mga amuin ujur. Maharus ka mag-uno, maharus ka matubihan muka, biya sa mga nasakit ka, biya sa mga laong tamatuhan, amuin, yugdan ka sin aramala matubihan, minuyon dapat sabay ka, amuin muka, niya ito makajarirati namin, pagkaradyaan ito, misan mo maguta ha, uno amin od niya yan. Amo yan mga kataw tayo manghuran, amuin, kahalan sin kita ini. Na in bulan Ramadan, pagnganan siya, sakrus sabar, kasabar, pahala niya amuna in surga. Damit kian day sab wasahrul muasa iwan bulan ipagtutulong tabang bulan matubihan ipagtatabang si mga tao dayahat mga tao miskin bulan amuin ipagmumura si mga tiap-tiap ang katao matubihan namin bulan ini bulan Ramadan bat sabab malaging pahala niya matubihan at ini hambuok na to sifat na hinang karayawan bang sa upama nakarihil ka mga tao miskin hawak tuyan amuin napapagsibu-sibu mo matuwihan, kalasahan mo matuwihan, in mga tao, miskin matuwihan, tabang mo, inyad to malaggo ipahalam. Wasahrun yujadu fihi rizq. Bulan Ramadan ini matuwihan, ipagdurukang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin mga riziki, sin uno, sin tiap-tiap ang katao. Yan, gumanap inamin riziki sin mga tao. Sabab kita mo na mga tao tayo manghuran, mga amo inobservasyon talo, tamang-tao, atau kaya sulayan sa matuwihan. Minsan pabiyatin yung kamiskin sin tao, yan, makabaat na siya, pag napakan niya matubihan, alaman sa bulan Ramadan, dihilan ito siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian da isab, laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, maman pagtara sa iman, maman pagtara pihi sa iman, kana magpiratan lidunubihi wa ikurakabatihi minan nar. Isyo-syo in hang katao matubihan, nakapabuka, alaman sa bulan Ramadan, mga tao magpupuasa, inyat to, mahinang ito kaampunan si mga pardusahan niya. Amoy pardusahan wala miabot pa uno. Maampun niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga pardusahan niya. Amoy wala miabot pa amoy kabair pag-ianon. Maampun niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'id kura kabatihi minan nar. Iban mamahar din ka na matuwing ginhawabaran niya dahing haapinal ka jahannam. Diya sa upamin ikaw matubihambang mga amuin
Biya kimugdan din diha dunya, in ikaw mapatut kau jilon matuwihan, diya na sinaghapin di ka Manila ini matuwihan, mapatut na kau jilon matuwihan sa bangkaw nakauno, bangkaw amuin nakapabuka sadya kawin, ulong kato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa mo matuwihan, ito na kau matuwihan, nakarecord, sumod ko pa, pinal ka dyan na mo kau matuwihan. Nakapabuka sadya kau matuwihan, inyad to, amuin, mahal di ka ang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil haamuin pakaradyaan, amuin dahil di halaman sin dunya in matuyan dahil apinal ka dyan. Alo, magpaak kami rin isa konti mawagkak, ha? Alaikumussalam. Alaikumussalam. Siyo ini? Oh, kau ni kuno. Oh, kana makita bulan, insyaAllah. Oh, dungog na sadya kamu hauno, dungog na sadya kamu ha umintipin niyo atau pag-text kamu kamot kataan mga kauruhan mga lisag walwayaon. Okay na? Amo ato yung nagkaguta na isang kata may hani masubo simbang po no pagkita tam niyo bulawan. Amo na isang bulan bihaon ini. Na amo ato isiyo-siyo lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nakapabuka alam niya si mga tao magpupuasa in yadto mahinang yadto kaampunan sin baru dosahan niya iban mamahal di ka siya dahil hapinal ka jahannam. Mamahal di ka siya dahil hapinal ka jahannam. Halo tuan. Waalaikumsalam. Do mini magkita bulan. Do mini magkita bulan yari ako nag-uno. Yari ako nag-lecture ni Daul Islam ini. Oh. Now can Okay. Bukon sa jahat biad. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayun kasam min ajrihi sayyid. Aun papahala hirugay dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala puas deha mahinang niya kaampunan sa mga pardusahan niya demikian mahal dika siya rin ha apinal ka jahannam dihilan pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palabi pahala dahin ha amuin pahala biya sin amin pahala sin mga tao na pabuka niya matihan inya tu min gairi an yun kasabihi ayun kasamin ajrihi bukon niya tu hiragdag dahin ha amin pahala sin tao na pabuka mo in amuin kahalan niya tu bukon niya tu hiragdag din kanil sa dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala dugaing pahala mo biya sin pahala sin tao na pabuka mo. Lain ini mga tao rin diha kato tanto na sadya aun mga nakaunad to. Inday kalu-kalu dibaita ko na sadya kanyo kalu-kalu bihaon mga kulang na di mabaya sila pabukaon hatilong na makawan ni rin puasa ko nabukan niya tutuan ina Allah subhanahu wa ta'ala amo na in sarayaw-rayaw rin mirikil kato uno-uno na yung kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Dihilan in tao yato nagpabuka kayo mo pahala duwain din ha pahala mo sa biya sin namin pahala mo namin laglo matungkol sin irihil ha mo ito nagpabuka kayo. Namo yan mga tao tayo manghuran nabukon ka amin biya sin nakaunad to dito diya mabaya pabukaon hati lang may puasa kumaka niya dari ito maka niya sa dihilan ko pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan da isa bin nagpabuka kayo mo pahala biya sin namin pahala iunod amin biya sin namin pahala mo bukon niya tuhi dagdag atau bukon lang matuwihan kawaon dahil pahala mo ikanto pa amin tao nagpupuasa yato ina Allah subhanahu wa ta'ala jawadun karim ina Allah subhanahu wa ta'ala amo na imamura hakataan dahil hakataan na mo in magmumura nakaw ni kuno adto dihilan papahala matuwihan biya sin pahala sin amin tao nagpuasa nahakan na in mga kamo amo in awon ikapabuka niyo na may da kamu himinan matuwihan sin amin magpabuka ka mga katawag tayo manghuran niyo amuin umuyaw biya sinyat tuha masjid amuin masjid yung haraig na mo yung siya masjid Siti Mariam inya on pagkaaon matuwihan amuin nabanasin amuin kahit ito naghihinang nga katar na aon Arab nagpaunad nagpabuka nauna ito pomon nila may kampung ta sila nabukon niya doon sa pagkakita nagpupuasa lumag sila pahala biyasin namin pahala biyasin beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ang nakuhan nila ipagbuka haamin halaman silang kagulan
In mga kasahabatan, tanto na sadya mga sila dahil mga amuin, bukan biya kate ini. Bukan biya kate ini pagdayahati kumantingan. Sari na miskin, kami ni miskin sa bang mo i-compare kong mga kasahabatan, tanto na sadya, makaiyan pagkamatulihan, dayahan tahi ustad sa kariya rin kanila matulihan. Dayahan tahi ustad Muhammad din kanila. Dahil nga sabab yato, laong si mga kasahabatan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuktiru bihi as-sa'id. Ay ikaw na ya Rasulullah, sabab na inilog na sila matulihan sa pahala. Mbiyada sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo na sadya laong si mga kasahabatan, nabukon sa noong maray bukon lang nakatan kita ini aun ka ba akan ni pagpabuka ni mga tao nagpupuasa. Ang mga tao nagpupuasa matulihan, maray bukon kita ni nakatan. Aun dahil sa mga amin mataod kanila na muratin unuan to sa mga kaibanan dia din mga kaibanan miskin na imbita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hajat sawab liman pattara sa iman ala majakkati labanin au tamaratin au surbata ma'i. Dong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala inamin pahala yan ay siyo-siyo na matuhan makapabuka ataw nagpupuasa alamat katilapanin biya mga limbol tubig sa Diyon ibang katas matuyan madak katilapanin amuin numanam sa siya katas matuyan atawa amuin ambuok sa Jakuan kulma sa Diyon kapabuka niya matuyan atawa uno-uno matuyan amuin kapainom niya tubig dahil mga laong kulimbol tubig matuyan inya to karihilan na siya sin pahala sin amuin biya sin pahala na sabot kakain na la habay ta sin Nabi alayhi salatu wassalam. Dahil nga sa babyan, kaya gausan sila min kataan, magpabuka, matuto. Na ini nagtatagpig yan mong pamin hula sa rayaw-rayaw matubihan na mo ni Makkah, Madina. Nagtatagpig sila yan, sinami pakaradyan. Bang maabot namin bubuka yaon, namisan ko sumud no sadya ko matpalaman sa Masjidil Haram, atoro ha, dahil sin amoy kid si Masjidil Haram matubihan. Tawagon na kapabukaan sin tiyap-tiyap ang kataw matubihan. Sabab puhungon nila, namin pahala ini. Dahil mga kaibanan, amo na magpara pa mga hula duwaing pagpabukaan matulihan ito uno. Dahil hindi ini, bang tabi at kita, nanaway bihan uno. Way bihan, nakang bulan Ramadan, nakamibda yan din hakatan bulan. Mataod yung barakat niya, biyan na si mga ini. Amo yung tiyo sa matulihan, ikapabuka mo ha mga tao, karihilan na kausin pahala, amo in, biya sin pahala na sabot ka inamatulihan sin, amo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman sakahullahu azza wa jalla min hawdi surbatan la yajma'u ba'daha abadan hatta yadkhulal jannah. Isiyo-siyo yung taong nakapainom matuwihan ang taong nagpupuasa inya to painomon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil haamuin tubig amin hawg sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamitiya tagama sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban mga umat niya surbata la yajma'u ba'daha abadan. Amoy hambuok inom yan di na siya amo in uhawon puas dahil kainom niya rin uhaon sa lama-lama sa hinggang makasunod na siya surga madto pa uno yan di siya na uhawon doon amin dan niya pasurga mantulihan di ito siya uhawon mantulihan mong siya nakaon dahil hindi nagbako nakapainom sa diya uno mano siya nakan na ayaw kita mag-ikot sin amoy labi rin ang pangalta na mantulihan amoy dihilan tayo mga tao miskin pag inom mantulihan dihilang tamatuhan, yung mga tao amuin kulang kabus matuhan, pag inom, painumun tamatuhan, ba't sabab na tayo manghutat sila sa agama Islam, iban garantihan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala, sa rin namang dahil kanila, naasal yan, tuway kung nasa day katumbas kato. Naakan na, mga katao tayo manguran, bangkaw ng dihil ununo, ang mga tao yan, ayaw kau magpikir sin aming katumbasan nila to. Sa tagari yung tutumbasan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuat pimpalag to alam sin pangatayan mo, muna matuhan, iyan matuhan, makauno na kau, makalamod na kau minum matuhan, ha, amuin hawg sin Nabi alayhi salatu wassalam. Bukan kataan sin nagdarawa muslim makainom din diya. Amura yung mga tao, miya magadahin doan sin Quran, amura yung mga tao, miya magadahin doan hasin sunnat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Ada po ninway, na misan siya nagangaan muslim, di na siya makainom din diya. Misan siya magpabuka matuhan, bangbo ito na siya, amuin miya magad sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kung na siya nang gagayunggong hahinduan sa Quran, kung na siya nang gagayunggong sunnat si Nabi alayhi salatu wassalam, inadto di siya makalamod din bunayan. Waman khapapa an mamlukihi fihi wa ghafarallahu lahu wa takahu minan nar hatta yadkhulal jannah. Hambuok pa sa kalabyan sa bulan Ramadan at bihan, tanto in ibadat ini, bulan Ramadan sa bulan Ramadan sa jamat bihan.
Isyo-syo ang tao amin naon bata niya, on ipon niya matwihan. Bang niya pag-aanon matwihan, ikakahinang halaman sa bulan Ramadan yan, muna-muna, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya, iban, pahamahardi kaon siya rin hapinal ka dyan, namhatayan ulal dyan. Ini para ha mga tao amuin, at ini maharap sa baran din. Naglilima waktu, sin amuin, biya mga laong tasambahayang, bukun amin tao di magunuan. Amin di magsasambahayang, di mag-uuno matwihan, laong na, asal da matagdaal ta kumatwihan, na di ko na sa diyara ako ni namin ipon ko yaon. At walang tamatulihan na magpainom na sa diyara mga tao miskin matulihan. Bang siya rin magsasabahayang na wayroon na mahasil niya umuno. Malayangkan amo yung malugpas din katan, amo yung napakan niya ito. Na amo yan mga katao tayo manghuran, in amo yung kahalan sing kita. Nahakan na mga katao tayo manghuran, bihaon lang ta, wayroon na unon, wayroon na ipon. Sa na bihaon, amo yung lang ta, amo yung mid, hati niya amo yung naghinang doon ka. Narunhan, bang mo yan aming piyagaan yung hinang nila bulan Ramadan, inyadto, tanto na sadya makawa mo yung aming pahala biyayta sin Rasul alaihi salatu wassalam. Ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala parusyan mo, iban mahardi kaon niya kau, dahil hapinal ka jahannam, sa hingga makasunod na kau paamin surga, at taga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita bayang ulungon, sebab bulan ini, wahuwa sakrun awaluhu rahmah, yan namin panagnaan yan, itong sinunur rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Damik yan namin uno, yan namin hagitungan, yan kaampunan. Biya hagi sa mga ulama, magtu. Yan namin bulan Ramadan, yan panagnaan natin namin hamuog ng sampay bangko, yan to uno, amuin kaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Yan panagnaan yan hagitungan niya rin hangko tari sa pagkauhan, yan to kaampunan. In katapusan niya rin hakauhan tag isa sampay pagkatluan atau sampay pa kauhan tag siyam bang kauhan tag siyam din namin ng kabulan in amin bulan yan matuihan inyad to pauno kita matuihan din ha apinal ka jahannam. Di pagmamarda mahardi ka sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia amuin nakarecord din dito ha in amin pakaradyaan yung ginhawaran niya halaman sin apinal ka jahannam. Hiig na yung record niya matuihan sinon. Ipaig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil amuin record pa ano yan pinal ka dyan naindaakan ka to pastak si Rupi himin arba'in hisal ipapataod ka tayo namin upat sipat ipapataod din ka to namin upat sipat yun ipapahinang ka to amin pataoron ka to matulihan aun upat sipat amuin naraap kita hipapataod din di halaman sin bulan Ramadan. In dua matwihan haslatain tawturduna bihima rabbakum amuin maparigda niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magmaaf man kamu biar lupa min. Inupat hisalin haslatayin turduna bihima rabbakum. Amin maparigda niyo maparigda niyo matubihan sebab sin amin dua sifat yan na hinang niyo in Tuhan niyo. Wa haslatayin lagi nabikum anhuma. Wayroon dapat in dua isabi ni matubihan wayroon dapat tuod matubihan amuin gumawa ko rin amin uno yan amin gumawa ko rin amin dua yan in dua amal haslatan alatan turduna bihima rabbakum wasahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna amuin papataw kada matubihan. Ipapatag ka atin pagbatbat na sila min ashadu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu iba di karwaman tubihan amin mangayo sadya kita daran kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sebab yun iyan mga katawtan ng Quran tanto na sadya wayroon dapatun ka ino makagawa ta rin yan wayroon dapatun ta bang kita mabayak da sin amuin marayaw ikaunan kasusungon din dito pa daw akhirat. Bakit kita mabayak daman Tuhan si maampun sin Allah subhanahu wa ta'ala na supaya kita bukan maun. Supaya kita amuin daran kita nang ngayon paampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul alaihi salatu wassalam
na sampay magyato sa sin baita kay Banon. So kay Banon magkakapituan siya, magpangayo sa jamat niyang kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala. Para hal, din Rasul alayhi salatu wassalam, niya ampun na sin parudusahan niya, na kaunay ban nakahuli magbihan. Ngayon kita rin takaingatan, na ampun ka to. Dahil sa babel, dus way ito labi-labi, patauron tamatuhan, pagpangayo, kaampunan pa, Allah subhanahu wa ta'ala. So ay kita ito ang minuunwad ito. Wa amal haslatan Allah tani lagi nabi kum anhuma ada pun indualaw na matuhian isab sifat amuin wairu untuk dapat matuhian di kita makajari amuin mig den kanya matuhian sebab kalagyan tatu batas aluna Allah al jannah wa ta'ujuna bihi minan nar amuin mangayuk kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin surga paghulaan din dito hadlaw akhirat iban ha amuin magpatiligon ka mo rin amin na pinalka amin tiyataga mga tao jar paka dan di halaman sa dunia. Nasain mga ini mga katao tayo manghuran bukan mga yus jataw sa akaran mo hindi akan sinora subhanahu wa ta'ala. Inangon mo iperdo kayo mo sinora subhanahu wa ta'ala tunay mo in dia akan tayo mo sintuhan tarabur alamin lumayo ko rin ang diyangan. Abihat do suway pa ka mga yuk Allah subhanahu wa ta'ala pagpangayo ka surga pagpangayo ka surga long sin Rasul alayhi salatu wassalam bang kamu magpangayo namin pangayo ano inang jannatul firdaus ba't sabab amo yan in surga amo in first class mga mga rika saan na bang i-compare pa dunya amin hang katingi sa jayo pa amin hawa amin sa baba na surga sa amin hang katingi sa jamatuhan hangka insi sa jamatuhan ng hauno rin halaman siya namin surga labi na marayaw rin simpitong lapis langit iwan lupa namin mga ini na mga katao tayo manghuran dahil di hadis ini hadis mulia ini yan piatar lang tergato sin Rasul alaihi salatu wassalam khasa isu hadis sahar in amuin tartantu ibadat halaman sin amin bulan Ramadan ini piatar lang kata sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qad wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sakrun ajimun mubarakun kaya sifat sin Nabi alaihi salatu wassalam in amin bulan Ramadan in yan sahar salagu-lagu impakaradjaan niya iwan sa taud-taud in amuin barakat karayawan makawa sin tao amin dari halaman sin amin ikon sin Allah subhanahu wa ta'ala beriman sa lagu-lagu sa taud-taud iwan amunan in amuin sa lagu-lagu supaya kita mag-take advantage sin amin bulan Ramadan ini patauron tanyo ibadat tanyo asal dawa uno pabiddaon tanyo sabab nakabidda yung pahala dari halaman sin bulan Ramadan in dua sifat ini long sin Rasul alaihi salatu wassalam amunanin makauno maka nakabidda matuhan intartan tumatuhan dengan mga ruway ha dengan mga katan sa rin amun sakrun ajimun mubarakun ini yan nakabidda wala nakriyanin ang rasulin Allah subhanahu wa ta'ala wala nakabayta matuhan in Allah subhanahu wa ta'ala in sawal in uno in Zulhijjah patamuatin sakrun mubarakun amuatin sahar sa lagu-lagu matuhan wahajanil wasban yutriyani alaihi mayyajatan hasatan ala ghairihi minas suhur wa kullu lahjatin min hajas sahar tattasiku bil ajamati wal barakah in tiap-tiap amuin minitan atau tiap-tiap matuhan amin hang kasikan yun tiap-tiap hang kasikan matuhan dengan uno waktu sin uno yan halaman si bulan Ramadan in yan nagdarasin sifat karaguan iban barakat matuhan matawad ng karayawan barakatun fil waqt wa barakatun fil amal wa barakatun fil jajar mataud mabarakat matuhan in waktu matuhan mabarakat dari sabin mga kakahinangta wa barakatun fil jajar iban mabarakat dari sabin namuin itumbas ka din hatinya malanduk mataud landuk mata di mahinang mga waktu hangkarai landuk mataud matuhan in tutungbasan kay matuhan waktu hangkarai landuk mataud din hitumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamin hinang mo piu-piu. Demikian dari sabin Rasul alaihi salatu wassalam wa akhbara anna fihi Lailatul Qadar wa hiya khairun min alfi syahr. Kaya sifat sin Rasul alaihi salatu wassalam imbulan ini yan doon hayan inamin Lailatul Qadar di yan magkaunin duman Lailatul Qadar matuhan bangbukan bulan Ramadan wairun Lailatul Qadar ha Sawal wairun Lailatul Qadar ha Zulqa'dah wairun Lailatul Qadar ha Zulhijjah wairun Lailatul Qadar sampai pamin amin sampai kahangku tag dua sin amin bulan ini wairun nya matuhan amurah bulan Ramadan inamuin Lailatul Qadar amin sifat kata sin
amuin Rasul sin Quran matuhan baita sa sin Rasul alaihi salatu wassalam dan amuin baita sin Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi sahrin labi marayaw yan dan amuin bulan in amuin kakahinang dahil halaman sin amuin Lailatul Qadar amuin magkaon sa jarong bulan Ramadan wa na duway niya. Namo yan dahil mga nakabidda in amuin bulan Ramadan ini sabab nasakop niya matuhan inamuin dom sa lago-lago amunain wayroon di mo kabakan ha maruwayang bulan daw duway din kanya. Amunay mga duman kaya sifat sin Allah Subhanahu wa taala kaya sifat halaman sin aming Quran bi usapin ajima sin amun sifat sa lago-lago kaya lailatu allati unzila fiha al-Quran. Amunay indum pia turun halam niya in aming Quran. Biya sin parman sin Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bunal tuud amuin piaturun namo in amuin Quran yan haruman sin Lailatul Qadar matu. Ini amuin biya sin Nabi alaihi salatu wassalam pia turunin Quran dahil halawhil mahfuz dia mau si malaikat matubihan Jibril mau pa amuin Baitul Izza amuin yan halagit dapat maripakati ini dapat maripa dunia ini matu. Dahil nun haw ni puas dahil doon tighan niya haruman sin Lailatul Qadar. Kiawa deng halawhil mahfuz ang pagyutang dahil Baitul Izza amuin langit dapit marayaw dapit maripala pa amuin dunya ini matukan puas dahil uno in kalagihan sin uno in kalagihan sin amuin Allah Subhanahu wa taala tanto na sa jamatuhan pumawa in Jibril prahu mo pa Rasul alaihi salatu wassalam in amuin paghindo sin amuin Quran. Okay, Amoy at tighan deng halawhil mahfuz in amuin Quran dia mong Baitul Izza rin amin lagi panganan sama dunya hatinya amin langit dia rin masuk maripakati waka nagjali kapi Lailatul Qadar yan narasya maksutan mari mau pa amin Baitul Izza amin umuh langit dapit marikat ini amin haruman si Lailatul Qadar nakaw ni kung yung mga pindokin yung kakalan sa mga yan wahiyah khairun min alfi sahar ini yan labi marayaw matulihan yang sekian balik-balikan ta labi marayaw si dahing amin kawal deng ham marayaw matuhan deng hamin hangi bubulan amin bis takukain na kanyo amin pulang labi amuin 83.33 tahun in amuin hangi bubulan sin amin hipag-ibadat long sin amuin habu manusia mag-ibadat siya matuhan hipag-uno niya hipag-sambahayang na sa din waktu rum pag-adlaw hipaglawag na sa din sa sinsatro mag-jihad siyahadan sa birullah labi marayaw dahil dito habi mga mahinang tarilun ang yun. Kita kayo ulong kato sa Allah Subhanahu wa taala. Damit kaya hakan na isapin kita matulihan uno. Dahil umat ni Muhammad nakabida dahil sa umat katan. Nakabida yan dahil umat katan. Ay al-amalu fiha khairun min al-amali fi alfi sahar. Inhatin yan kakahinang tamin ibadat ta marayaw halaman sin uno sin Lailatul Qadar in yan labi marayaw rin hamin kakahinang haamuin hangibu bulan matuyan. Wahya Lailatul Mubarakah kama fi qaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yun yan pagngalan siya matubihan amin do mabarakat mataod din karayawan niya mataod din karayawan niya na nasabot sa halaman sa kitab Al-Quran inna anzalnahu fi lailatin mubarakah bunal turun namin Quran haruman amuin uno duman amuin mataod din karayawan mataod din barakat niya. Wahya Lailatun tatanazzalu fihal malaika bil khairat amunay sa mindum amuin pagkakadtukal si mga malaikat pag naog si mga malaikat pagbalik si mga malaikat si halaman sin Lailatul Qadar yan bil khairat kama qala ta'ala amunay in uno magda sila sin aming karayawan matuha magda sila sin sa taud-taud karayawan maripalaman sin dunya ini pa mga amuin mga tao beriman biya sin parman sin Tuhan Rabbul Alamin tatanadzalul malaikatu waruh fiha mag nauggaban in mga kamalaikatan iwan sin amin uno mga kamalaikatan in nakurat nila mo ni Jibril halauman sin amin Lailatul Qadar yan wahya Lailatul lati yajri fiha takdir as-sanawi kama qala ta'ala biha yufraku kullu amrin hakim ini yan ipagkaganta indum Lailatul Qadar yan doon hayan matulihan doon hayan matulihan inamuin ipagkaganta sin Allah Subhanahu wa taala sinamin halaman sinang katawon yan pila yung karihilan rin pila ni pag-anak maripalaman sin dunya ini halaman sinang katawon pila isa matulihan ipaig na di halaman sinamin dunya ini
inamuin uno, inamuin duman sin Lailatul Qadar. Amo yan. Kawaon katan matuhan record. Ang paikat to pang malaikat, inamuin tiap-tiap hinang niya. Inamuin rejeki, inamuin ulan laog kamatuhan, pilang kato matuhan namin ulan. Marami palaman sin alaman sin namin ang katahon. Nakakanta na din unhaw namin pakaradyan sa alaman sin namin ang katahon. Nahakan na mga kataw tay manghuran in mga kita na ayaw kita matuhan maamuin pahaw po kung panghati kita matuhan sinuon. Halaw man sinang katahon doon nahanin namin uno. Na in mga tao magbibida isab na in namin pagyanon nila sampai tawilan nila matuhan inamuin uno. Inamuin doon yan mong paamuin amuin tawilon nila matuhan inamuin doon siya po sinawala subhanahu wa ta'ala. Amin pihayo prapukulo amrin hakim tawilon nila matubihan paamin do manis barum nis puso jakuno pagkamuat to kuno medyo ingat to kaputingan sin amin panghati nila kaputingan sin panganal nila buton nga tribunal sebab saya to hinang ito sa mga tao amin mga mubtadi maghinang matubihan sin amin kabidahan magkatawa sin amin pikilan dahing ha amin uno dahing ha amin alam namin pikilan kanila matubihan amat hinangan nila pagkagamagot ko namin hinduan sin Quran bukan hinduan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, akan nadi maigdan di hakato, inamuin bihato, sabab sin amuin na amuin wala nila nakihatihan ni amuin umuyad to. Amuin leong na sila sin panghati nila matugan. Nabukon niya to. Duman Lailatul Qadar amuin pihayo prapukullo amrin hakim. Bukon dum nispo Ramadan, bukon rum nispo uno nispo Saban, bukon dai sabadlaw nispo Saban. Ya sabab yatin mga mubtadi na aun yan tartan to pagsambahayan ng nila matulihan paamuin uno amuin dum sinis puyaon iban pagpupuasan nila sin adlaw na uno yan wayroon ibadat tartan to amin uno anis po Saban wayroon na sa tartan to puasa anis po Saban niya to kaputingan sin amoy panghati matu sadya inamin nahatin kalihan mga kataw temong Quran inamoy pakaragyan sin kita. Wahya Lailatul Salam kullaha kama qala ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Yan salamat amin dum kasalamatan katan. Karayawan katan sebab in mga malaikat magdaman sa mga karayawan. Diyan na simpanman sin Allah Subhanahu wa ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai yang gumawa in papajar matria. Dengan saddup sugayon sampai na gumawa pa amin fajar. Bahadhil Lailatul Azima bi khairatiha wa barakatiha hiya min jumlati asa isi syahri Ramadan al-Mubarak. Inamin dum kuno ini matubihan law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban na sin mga barakat niya matubihan karayawan niya nasabot alam mo yan arum yan inyan den ang mga jumlahan sinamuin ibadat tartantu ha bulan Ramadan al-Mubarak. Demikian dai sa min hasai sillati bayana hafi ajal hadis ibtiraqu siyami nahari kai wastiqbabu qiyami lailihi. Basiyamu naharihi ahadu arkanil Islam pamta ja'ala ghairihi min bistimali ala ahadi arkanil Islam. Uno yan in hadis yan nasabot atin amoy piargo katin pagpuasaham bulan adlawan sa bulan Ramadan. Iban sunnat katin amoy magsambayang kita sunnat biya sa mga sunnat tarawih bag sa mga kaibanan niya. Amuin waktu sin amuin laung ta amuin dunya onotwitan sino. Demikian dai sab habuk nga kaya bigta sa bulan Ramadan ang uno amuin uno pagpuasa sa bulan Ramadan ini yan habuk pa siya rin harukon sin Islam lima na dahil sabab yan nakabidda siya rin kakaibanan magtubihan sabab sin nakalamod amuin habuk din arkanin Islam magtubihan amuna amuin pagpuasa. Demikian dai sab nakanasapok sin bulan ini magtubihan namindom niya ala salatit tarawih. Amun ay mga pagsambayan sa tarawih allati hiya min akidis sunan wala tusra'u fi ghairihi min as-suhur. Magmap man kamu sin uno biar. Laro na sin biar nga. Ya mga ubo. Ang naman bukan tuyo na magpahati kanyo kan kung sadya na maunit magkita mga ubo. Dahil ang mga tartan to ibadat alaman sa bulan Ramadan diya sinamin teater lang kato sinadisin niya. Dahil alaman sinamin
bulan mabarakat ini kasrat tumugda apatil hasanat sabi na paridatan fi ghairihi takunu fi bimanzilatil unu bimanzilatil parai mugda apatan al hasanat fihi wasunan takunu fihi bimanzilatil parai fil ajar inamoy mga sunat magkahinang tamatwihan inyan hadarajat na simpardo at tungod sinaming pagtungbas kato sa Allah subhanahu wa ta'ala dami kian matwihan inamuin kian busin na Allah subhanahu wa ta'ala makahinang pabukpar wala man simbulan Ramadan ini inyan sibu in pahala niya iban sin kapituan pardo na hinang muka dugay dengan bulan Ramadan dahil yan mga katawtay mong huran tanto na sadya wayroon yan sabot in katanyan amin dugayng laong tatula dugayng dahil ang mga dugayng bulan wayroon yan tumatihan sila yan wa min khasaisihi annahu sahrus sabar dahil ang mga tartang tumatwihan namin kiabida sa bulan Ramadan tanto na sa matwihan namin kiyanganan sa matwihan bulan ipag-uno bulan ipagsasabar inhati niya matwihan among kumbisyon mo ataw taagahan mo ito ng ginhawabaran mo dahil amin mga hawal napso niya isyam sabab siya namin pagpuasa sabab hindi di bulan Ramadan ini na sampai pamin halal kay musin Allah subhanahu wa ta'ala biya na si mga pag-inom makan biya na si pagsuot si mga tao magtiyaon long tamatwihan kakahinang nila biya na si pag-inom makan tamatwihan ini yan masih hiyaram sa Allah subhanahu wa ta'ala kalagihan ta amin paganganin hawal napso tamatwihan dahil aminun dahil agwa pajaryaon sampai pamin sumadlop suga amuat kayo namin hapulan duway matwihan inyan to wala na kita piagangan sinamin pagkaunta wala na kita piagangan sinamin pag-inom tumaman halal hakat tihabaan sintahon matwihan sa hapulan Ramadan inyan to suway tuod matwihan akan na siya amuin suway tatud pagganganin napso tamatwihan sa parang amin halal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pagkakaon halal iinumun halal biya na sin kakahinang sin mga tao magtiyaw namin lima bayaran at pagkawin aturan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to daun kasubay to dan di halaman sin amin bulan Ramadan na tuya damit kiyan day sa matuhan amin uno amoy pangakuhanan mo in uno amoy dahon mo tel matuhan kapuntan sin pagtaat wal budu an ma'lufiha iban lumayo ko rin amoy kabiaksan mo siya matuhan wasabru min asak kitaan in kasabaran matuhan dengan nasa sigpit pagtaat Allah subhanahu wa ta'ala lang nupus tanto masigpit yan hagin hawa sin tiyak-tiyak ang gagawin sabab kabiaksan wala man sinang katahong matuhan mag-inom ko sin ini minom ako matuhan sa konsum ang sa pamamabutin bulan Ramadan namin kakitaan doon ini bulan tawag po ni sa siguro hong tamatuhan at sabab pagpuasin doon ini matuhan siguro na bangti kakitaan matuhan na siguro na ito naglawahan magtagnat kasi na puasin haadlaw yung matuhan minsan pamiyadin inuhaw ko matuhan di ako makajari minum dahil hagwa pa dyan sampai sumadlog kong sugar di ako makajari kumaon na sa nagkulagusan sabab kabiaksan tamatuhan sa hunit-hunit tahanan ta sabab kabiaksan tamatuhan magdul kita raya sin unun inumun ta mamman halal sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian unun ka unun tamatuhan amuyat tu amuin law kung ta sa sigpit matuhan hagin kawabaran ta inamun unda dahil nga sabab yan yaon sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala sin kasabar matuhan amun ay surga ya sinamuin uno wakala ta'ala innama yuwafas sabiruna ajrahum bigayr hisab bunna sa matuwihan tunay inamoy pahala si mga tao mag-uno magsasabar matuwihan in pahala nila matuwihan bigayr hisab den haway ro pagkira-kira way ro namin lokta na dihili matuwihan hangpo milyon ni kuan dihili matuwihan way pagkira-kira ko Allah subhanahu wa ta'ala bigayr hisab way pagpista diin na matuwihan ni kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ito na sadya maka mo namin pahala sin kuanta rabbul alamin wa min hasaisi hadha as-sahar annahu sahrul jud al-jud min al-bari jalla wa ala ala ibadihi bil maghfirati wal itlaq minan nar amuin kamura panganan matuhan namin bulan ini matuhan sahrul jud amuin bulan ipagmumura matuhan in pagmura ini matuhan dahil nga sifat sin Tuhan at jalla amuin mamura siya mga ipon niya siya bakit namin kaampunan iban sin namin pagmahal di ka nireng apinalkadahan kita ampunon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala man kamara magdaan imanan mo saban butira lang matakagdaman dyan man samara magdaan imanan mo saban butira lang matakagdaman dyan naway bihan nahut sin namin mga kakahinan kamatuhan sa pasal sin kamura sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyad to amuin
dihilan kita keampunan Tuhan, iban dihilan kita amuin kamahal dikaan dahil ha pinalkan dyan nabi asin pagyan kain na Tuhan amin laong ko bangsa upama nakahinang na ko sa namin maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala yadto na nakaritol di namin unumo inamingan mo ha amin tao sumud pa amin na pinalkan dyan bangkaw nakahinang din di halaw man sa bulan Ramadan ini natan ko na sadya inyadto mahal di ka ang kapiigingan mo ito biasin sa kaulaw-law ay rukon kahinang nasain niya, tibiyak na sinari ko, nabukon pagpuas bulan Ramadan, amin niya ito na sa magbing, pa amin kakahinang mo ito. Suway ito, amin katihaban na sinumul. Suway katihaban na sinumul mo, ang patamhasil in mga amuin kakahinang tayo ni matuhan. Amin kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Wajud minal ibad, ba'duhum alabak din, bil muasa, wa itamil ja'i, wa safil jam'an, wa tabdiris sa'im, wa ritkibil mamlu. Amuin uno, amuin kamura rin, ipon matuwihan, amuin kaibanan niya, pagkaibanan matuwihan, bil muasa. Amuin, mang dihil-dihil ko mga kaibanan, manabang-tabang ko mga kampung matuwihan, manabang-tabang ko mga nakamiskin din kayo. Iban magpagkaon ko mga tao mahapdi, magpainom ko mga tao maukaw, iban magpabuka ko mga tao magpuasa, warit ko bil mamlu, iban subay ko maulong, mga tao, amuin, kaya mimilikan na ipon mo matuhan. Biya sindi ka na lo mo kaya katihan dapat isap sila. Ayaw yadto ko magpikir sindihan. Pag adito matuhan sila sinamin kakahinang nila. Bang pagpikir mo yan makalaol kanina ando tabangi. Amo yan turan sinaga pa. Patabangan ka sinaga mata mga amuin kay pagbabayaan kami na ipon taray unaw. Na yan mga katawtay ng Quran amuin kakahinang subay tato damin hatihon marayaw. Subay ko maulong ampan tiyo sa jaman tumihan in mga kato dadihay hukun na tubiya pag-uno bangsa upama og sa wala na hinang matubihan may tayo ni bahay paghinang may tayo butang ini wairong minsan suka may tayo wairong gatas matubihan may tayo kamuhin na miwag gatas matubihan kantukaw di pa makabuka matubihan ng ipon na nado eto na siya tumagan bang di maturumagan matubihan taplingon di pa pabukaon matubihan ayaw yan makamula ito kato matubihan adlaw akhirat sa pagin mga tao yan na subay ito paunong tapain pagsuporta pa Allah subhanahu wa ta'ala magsukul kita pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon kita naipon bukon kita nahinangmid sa pabiyat ito pasibulit ito katan pa Allah subhanahu wa ta'ala subay ito pagsukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin bukon na kita nahinang daratun bang napuno kita kaya din bahay para saan alhamdulillah matubihan kita bukon na mo nakan na bangkaw napiating ka na si Allah subhanahu wa ta'ala na kaibanan niya na ay nakaw magtuyo sa matubihan amuin maguno ko, amoy kinang nakaw sin kaabuhan sa magsukol ko pa Allah subhanahu wa ta'ala hakan na akan si Nabi alayhi salatu wassalam na ayaw ko magliling si mga mataas din kayo mo bang aon dahil dito hatugubno congressman atawa congresswoman ay nakaw magpikir sa mga silayan kumatuyan sa magsukol ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab aon pa isab labi mababa din kayo matuyan ibarulan na ito na itong pamintinang amoy makapiligro kayo mo matuyan Why na kung nakapagdayaran di hay ni matubihan sarihan na matu. Magsupor ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Di na upamay ni ikaw na hinang nakalga. Magkakalga jabatan, napagsupor ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab magsupor ko pa Tuhan, wala na ko kaya panjari sin Tuhan. Baboy, wag ko napapanjari baboy. Maglungkad ko sin uno, magsungay ko sin amin lumi katangan Tuhan din ha, kuan-kuanan niya un. Naamad ko mga katawte mga Quran, inamuin karayawan maka sinamin unutan. Dahil nga mga tartan to pa bulan Ramadan ini, bang hakan na ilo tartan to ibadat sa bulan Ramadan, wayroon na halaman sinang putagi sa bulan. Wayroon na halaman sinang putagi sa bulan na. In bulan Ramadan ini, bulan hipag-ulong-ulong haanta sa mga ipon. Iban hipagpaturun sinamuin uno, sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mon kanila, dahil Tuhan Rahman. Pagpaturun niya sinamin Rahman. Sinamuin sin Tuhan Rahman, in mga rahmat niya mo pa mga tao uno. Pa mga tao amuin biya ka ito inimatulhan mga katawgan. Nakakan na, ayaw taharamun, yung ginhawabaranta, dahil haamin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil rahmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Dahil pa mga tartan to bulan Ramadan ini, amuin, nagjenisan na inuno, tatanawa ul khairat, pihi. Amuin, nagjenisan na yung karayawan matuyan, alam niya, paawal hu rahmatun, wa ausatuhu, magpiratun, wa akhiruhu, itkun minan nar. Kita nagjenisan matuyan yung karayawan ni Rilkat, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaulungan kita magdutan sin Tuhan Rabbul Alamin, in kaulung sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon hang katao makasud surga, bang siyarit kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil sa sebab ini mengulung asal katin Allah Subhanahu wa taala. Sa makabida dun amo yung pagsulod sin panagdan sin aming bulan Ramadan. Sebab na pwedeng kali matuhan kita kal na sin pagtaat kanya matuhan. Amo yung wala na kita himinang sin kumununin amo yung kabayaan ta matuhan. Amo yan mga katawtan muran, yan amo yung kahalan sin amo yung mga tanyo subay tanyo dito amo yung punuhon. Subay tanyo dito hinangon us-usong katan. In amoy katapusan sa bulan Ramadan, amoy ang pagkalam ng Lailatul Qadar, wa akhiruhu itkun minan nar, amoy pagmaldi ka kato dengan pinal kadihan. Mga kataw tayo manghuran na agama Islam. In mapatutud na matuwihan namin suway kasabuto matuwihan ng mga sipat matuwihan ng tartanto amin ungo, amin bulan Ramadan ini, amoy suway kita makuyag, suway kita matuwihan, excited sin amin pagdating sin amin bulan Ramadan. Supaya kita excited to matuhan makuya kita kan amin nanggalaman na kita Allah konso min mahapdi na kailangan kita bulan na maraw pa sa din kita bulan so na ko sa konso matuhan biao pa pagparty na matuhan may invite ko pa matuhan mga unos maka inom pa kita marayo rin dito ayaw yan supaya kita makuyag sin amin pagdating sin amin bulan Ramadan sebab yung bulan Ramadan ini nakabidda matuhan nakanalog sin Rasul alaihi salatu wassalam bang kaya ingatan sin ipon bang uno magkaon na laman si bulan Ramadan tanto maangan-angan si mga umat matuhan umatku in bulan tiyahunan ini katihabaannya Ramadan nakaka sa amo sadya wala ta na kaya ingatan matuhan din namin sebab na jinisan din ng mga pag-ibadat kita mo ibadat ta sa matuhan sunat matuhan tiyo matuhan roman sa Lailatul Qadar labi na marayaw matuhan dahil sinangi bulan ipag-ibadat si mga tao doong adlaw nagdi magduhon nag-ibadat matuhan nagjihad sin adlaw nagsisambahayan sin aming doong matuhan nari yan tumaka matuhan amin unat amin bulan dugay matuhan sabab minsan hapuas sa sunat sa matuhan puas kun namin katanya nari na kumaun di na tulumabikaw rin hamin amuin magpuas sa kawadlaw yung buka pagpuas sa sinagula daw sa haruman si Lailatul Qadar sa jaw na tuwihan, labi marayaw rin sinangi tahun. Iyan ang ibadat mo rin doon. Ay, labi marayaw. Magmaat ka, bukan hangi tahun, hangi bulan. Magmaat ka mo, hangi bulan mo tuwihan, bukan unad. Hangi bulan, amin kawaluan tag 2.33 tahun, inamin hangi bulan mo mga bistahon hamin tiyahunan. Namuan mga kataw kay manghuran, inamin kahalan sin amin mga kita dahil haunin. Akan na yung mga uno, yung mapatut sin kita, suwe kita magpupuyag sin dumatong ng bulan Ramadan. But yung mga Rasul alaihi salatu wassalam, bang maabot na siya pa amin uno yan, bang sumud na namin bulan Rajab, hati niya amin 2 bulan ta kumamatuhan, Rajab, Sa'ban, Ramadan naman. Magduain Rasul alaihi salatu wassalam, laong si Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sa'ban, wa balik na Ramadan. Ya Tuhan namu papagbarakat kami bulan Rajab ini iwan si bulan Sa'ban ini hati pun Rasul alaihi salatu wassalam na ya hatihan ni matulihan maun inamuin inang si mga tao magbibidaan ay di bulan Rajab ya na sila may pag-ihtifal si Maulidin ay pag-ihtifal si Isra wal Mi'raj ya na si pag-ihtifal si Maulidin Nabi alaihi salatu wassalam ini yan biar na si pagduaan nispo biar na si pagpuasa nispo matulihan ini yang kata wairun lamudyan amun umalingkan amuin dahinang ito rin ang mga ibadat si mga tao amin hawal na sumagulo amoy mag-ibadat si namin buong din na siya naman kabayaan amoy yanin pagunuhon namin Rasul alaihi salatu wassalam Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sa'ban wa balligh na Ramadan ya Tuhan namu papagbarakat kamu in bulan Rajab ini papagbarakat kamu in bulan Sa'ban ini ibang pasampaya kami pamin bulan Ramadan alhamdulillah puas tiyo yung mga kakitaan aun na makakita na niya ito damikian desa damikian mga mga salapus salih yad'un Allah sittata ashhur ay yuballighakum Ramadan unang bulan pa mangayo na sila dua apa Allah subhanahu wa ta'ala pagpangayo sila dua apa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin maman sila makaabot na sa kantarabul alamin pa bulan Ramadan damikian puas din bulan Ramadan inyad to magdua sila pa Allah subhanahu wa ta'ala maman matayma in mga kahinang nila halaw man sin bulan Ramadan ng mga karayawan nabihan mga katawtay manghuran in amuin kahalan sin kita niyo na murah-murahan mga katawtay manghuran kaya hatihan taniyo matubihan in aming pakaradyaan niya tiyo ipa kuan ukan niyo
Kalau ang dia mga mainu-inu rin kanyo, daw may ta inuno. May tan sa amin uno, salatul witir man tubi hanway na sabot, amuran mga tarawih gan mga kaibanan. May ta. Ba't sabab in witir yang mga kataw tay mamuran? Amo na sa jahati ko, kaya awaman sing kamataran din kato. Basal sindi na sila maghinang. Iyan, katihapan sindu. Alam man sinang katahon. Labi maraya amoy inuno kamu at isa rayo-rayo pagtabol mo sa bayang amo na isunod na witir. Huwag kanya amuran Ramadan sa sa amo na sa jarede kato, nasumay na sa jamin hapuran Ramadan. Ang patato magkahinang witir sa bahati ko sinamin, hinang mauno yan. Pain uno yan, na pagsambayan ka witir mo. Sabab in Rasul a.s. kaya parihala niya ito dyan, inamin sa balang witir. Sa amo na sadya, katihabaan si tahon niya na Allahumma balig na Ramadan, wa inna alatta'a di Ramadan, wa takabbal minna Ramadan ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pa ayat amin. Walituk minul iddat walituk kabiru wa halama hadakum la'allakum tashkurun. Magsyukur kan mo kataan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yung ini cara kamu simuda rin radio iban din ha TV ini mapasampaikan nyo ono kaya kita angkin bulan atau hari ini ni pangagada pangun natin Muhammad alaihi salatu wasalam na bang aon nakakita din ang mga qualified magkimita simbulan yang kapangandulan at nireng mga tao bariman tanto na sa dyan kuwasip kanil subay na tansum ada pun bang di na inyat to mga katawtin mga masiguro tanay pagkuwasa tas bayamin na adlawahan mo to inamin mo sa Allah mga lisabalo ini magpun-pun na besin kabiyaksahan mga kaguruhan dahil di kami stawir aman piyakakal sa nila isang pitutunga ko na lang yung Ustad Jack ini makahati na kami sinamin pagkarabsaan kuno aon ka nakakita at awaway bang aon nakakita na ikaw magpikil lang mo biyang kakayapo matubiyat sa ito kung na matag dyan kiingatan na mo aon na mga nagkuha sa mga tuwadlaw na dahil niya to sabat kumatubihan leong sila sa panghati iban aon to dyan matubihan mga lalawang isab kanila at bakas kami nakaon amin uno makas nakaon kamo matubihan magpasayin sinamuin uno niya sinamuin pagkita niya bulan na haba mga rukalan ka kumatubihan sa pasayinan niya kumatubihan sinamuin siya matubihan magkikita bulan sa kalipag investigate ko kanila matubihan pagpariksa ko kanila din sa pagkita may bulan makauna ka rin ang kataan matubihan magkuha sa mga 2 adlaw 5 adlaw ang waktu kaya di na din pagkita sa kalitwit dahil dito sa bangan nakita na ka mga katawin mga hurang mo sa din pagyanan ko amuin liyawang simpanghati niya liyawang na tuod sinaming panghati niya nabadungan ka kasi hindi ako sumayin ay kung nabiyadi niya din pag-sign ko pa signan niya ako karupangan niya na murah-murahan mga katawin mga hurang mamalitan niya parihalan sa mga subhanahu wa ta'ala salta amuin tulungon kita amuin makatunay kita sa pag-ibadat amuin sa rayo-rayo dahil di halaman sa bulan mga gan pulo kauli haja salam doa kanutan amoy pagbatung sa among bulan Ramadan ang katawte mga Quran isa Allah subhanahu wa ta'ala magdapat-dapat kita sa among kasanangan karewan ng ato sintuhan ka Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sintayan ng Islam, alhamdulillah yang tunain sa tingkat lang ka pengajian kita ni waktu ini serta patuntong kabut tani simpulan namin ini sungun kita insyaallah sa kira-kira lang kain ini anagnaan pag kita biyan sindumian insyaallah sampai pa ini ganakanayaon insyaallah na maabot yung declaration lang takalo-talo tumagna ng alisan pito tumayaw sampai pa tiin na inabutan siya mga suy-suy siya dengan tiap-tiap pinaybayan lang taon doon nakabutang amin mapatot magkita amin lang ta ini manjari tayo maunin pagkita nila insyaallah magpahati sila maripa darul ibta insyaallah subhanahu wa ta'ala na inyat to mga katotay mahuran biya na sinari programa sa kita niyo ini amoy tiag na habihayaon insyaallah magtungan in channel na to ini iwan sin Wild FM insyaallah
tumagna tiap-tiap adlaw long ta dahil halisag 5 iwan ang kutag 5 minit sampai halisag 8 iwan ang kutag 5 minit. Amo ato yung mga ini kaya pag tayunan sin Wild FM iwan sin Islam TV laut sin Nidawul Islam Foundation insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari aun pa ini biya mga nagkakapin waktu sin kita niyo yari nakahadir katod niyo nambuk puro na to kalasan biya aun din biya mga abutan sin waktu sin kita niyo malapok kay sa dito kutag 5 minit insyaallah dihil na mo din microphone puro na to kalasan Sheikh Musar Tatil family ni Harun masyaallah ini nahambok din ang mga ulama sin kita niyo ini hirel ta kaniya waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala halon sinong kita 5 minit hari pa kami makabait din ang di sini insyaallah subhanahu wa ta'ala pati kapal fadilatul masyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna itukbal na mo in pagsamsukol samli puji pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan amin tag-amulahi singkatin kalalam Tuhan mahamulya Tuhan bayang ulungon Tuhan bayang kakasihon magnegsaksi kita niyo sinwayroon Tuhan mapatut sumbahon mayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga kakasina mo, itubal na mo kajahituraan, salawat, ibang salam, maun papanghunato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamanga sahabat niya, lundang panon niya, kararat niya, dagpak paadlaw mahuli. Mga kiaunang kausintuhan Rabbul Alamin waktu hiyaong ingkatan manusia di halupasin sambongan lapay na intawi-tawi insog habasilan biyak magkukuyan yan sila habinaybayan miyakat atawakan umurul umupi pagkakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na magkita sila bulan. So waktu hiyaon yan sila hadaplakan habinaywayan sin sambasulta sambil maulaw ta pa mga palawan yaon sambil dagpak madto pa kinisaba. Hadlaw ini mga sadya ko pataran kanibang dia di in kaya nga singkitan niyo in manusia at inamyagat yung hasunat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabot na siguro ko ni Sheikh Fadilatul Sheikh Mahaimin Sakili kaina amin ambok ding mga sarap sin atina tayo maun in ibadat sinambok tao suway siya miyamat, mutaba at pagyanong. Haadlaw ini masilang, masimay intaong miyamat, iban sinway. Hahambok halis sa jalaw niya, sumu liru iyatihi, wa aftiru liru iyatihi. Hapamam sinulama, di sa jaymi, kaya nga tantay miyamat, iban sindi. In wala miyamat, tabi ala kuman, tapos tabi'ah mga sila mukhalafa ahlul mubtada'a amin miyamakad hawa nafsu nila namuasa na bihaon atawakan nagliktil na sin pila adlaw yaon namuasa sila konsum
atau punisa. Inyad to, wala miyagad, hadis si Nabi Muhammad SAW. At in hadis, ipakita to ring bulan. Ipakita to, bang yung kakitaan na mamuasa na kami. Banggi na imaklong sinhari suway atin pagkukukon katluan simulan Syaban. Painggum maalaikum apabila lang na yun atin niya gawon maandong kaya ito pagkukutin siya katluan. Yari ini hari saja mataod na wala mihat. Sa mataod day sab nag-claim sila bihan. I-claim nila. Uliin kami, niyagad kami. Harasul sallallahu alaihi wasallam. Manasa kami, harasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan, challenge siya sin Quran. Challenge siya sin Quran, sin claim nila ito. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Amo ito yung challenge. Amo ito yung challenge. Apabila malasa kamu, in kaunan nyo malasa kamu patuhan talagang alalamin, malasa kamu ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na agatod kamu, pakain. Papanghusin kita nyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda din mga sunnat, at daw ini, sukay ito, magbaan-baan, kumita, bulan. Kita ulit ito. Bukon magbaan-baan tabi, ayaon, bang-aon, concert, grandstand, pag maasiat, mahal di ka na kan, ataw kan anniversary, magbaan-baan, ayaw. Inlabi marayaw, magtukitan nyo, magtupa, ini mataplakan yaon kitaon, bulan. Atau abang mga atin niya darul kita magtubihan, akarambihan. Pasal may ita, kakahinang ini simbang sa muslimin. Kakahinang simbang sa muslimin. Iwan, aturan sin akama, suway siya, kitaon. Magkita, suway hamata. Kitaon siya si mata, bukun magkita, takwim. Bukun pag-asa, tabi akatus tabi. Bukun uno-uno, ini high-tech bihan, magtakwim, magbiyay ni bukun. Suway ito kitaon. Sin hambok hula, atin niya, in bulan Ramadan, bulan sahali, sin atin niya, daw ini kawantag siyam bulan Syaban, narimag kita ini. Rimag kita. Bang di kakitaan, in bulan, pagkipupot na to, niyakad kita nyo, hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari, na silang tain, pagyanon, niyakad, iban wala ang niyakad. Bang kaumatan malasa, pag-declare si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, sami'na wa ata'na. Yung mga mariman, sa siya niyan, sami'na diyong namo, iban, magtaat kami. Bakay, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, illa man aba. Qal, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qal, wa man asal, faqad ya'ba. Wa man ata'ani, faqad dakhala al-jannah. O panangkalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, hadis ito, in katalong ni umat ko, makasud sura yan. Sumud, makasud sura, makasud sura. Malaing kang mga kaunding mga manusia di mabaya, sumud sura. Yung mga sahabat, nag-ino-ino sila biha. Ya Rasulullah, nangasud, may talong ni Umar, aon di mabaya, sumud sura. Aon. Sabda si Nabi Muhammad SAW. Hindi mawaya sumud sura, isisilong niya magmaasi at kako. Wala miyagad hapin ko, wala miyagad hasunat ko, amoyag tuin, di mawaya sumud sura. Inlawan niya, isyusuy sablong niya, mawaya, atin niya, sumud sura, amo na yan, in magtaat, kako, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda, long si mga kaulamaan, awang dua sarap,
atin tayo maong ibadat sin ambok muslim. Sin kita nyo, syarat sin ulama, amo na yung pagyanong ikhlas, iwan sin mutaba. In ikhlas, kay nakanyura, atin suway labay nga panawhid, inikaw amo na yung atin mutaba, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasipat simbat iman nasabot na kitab-kitaban si mga ulama o salafus salih. Suway kita niyo makad biyahantang sinbang long sinsara tindog kao timindog kita ng kataan. Way pagpaso. Way kita ka timindog. Way. Banglong nga lingkod kamo suway kita lingkod kataan. Pasal na ita in kita aun allegiance ta Allah subhanahu wa ta'ala. In allegiance amo na in kalimatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. In allegiance, in take oath. Simbang sa Muslim, atin nga, mayroon po kita, apang Hindu sin Quran, iwan sin, hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, way na dukay. Na, hari ini, patuntun po ang mga katotay manghuran, kamaasan, ang mga kanunguhan na mo, manasa kami kanyo, magadto kita nyo, kitab, Quran, iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad SAW, labay paham din ang mga salafus salih, mga ulama sin kita nyo amin nangadito, nakahatis ng sarap. Bukod kita nyo mga launta, hapamaham sin kita nyo, magtakwim. After, ang kaya mga takwim, mga every long na 5 years, magbalik lang yung bulang puasa. So, namuasa sila sin isnin. Itungon nila ito, isnin. In next long isnin, kuwan sa long na. In next long na puasa, bulan ini adlaw hamis. Diyato, takwimon nila. In diyato, ando kayo, magbalik na kita niyo, hasupay kita niyo malawong, sabdasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aw syai'aini, wa fi riwayatin. Ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati Rasulah. Wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ando in Rasul sallallahu alaihi wasallam awaktu sin hijjatul wada paminmin nasihat paminmin hawaktu haarapa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaating kulang maglabihang gatus katluan ngaybo sahabat. Sambil na naugin, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kapag ito, ang panamungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn. Binin ko kanyo in dua perkara. Ibin ko kanyo in dua perkara apabila kabawbuhan niyo, mahinang niyo, gaunggungan niyo, di na kamu malawang salama-lama. Di ka mo malaw. Minsan magjul dyan na, inikat tumarin manusia bihan. Minsan yung manusia maglupat, isa-isa. Di na ka malaw. Pasang may ta? In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makadali putin mo. La yantiku anil hawa. Di makadali putin mo. Manusia ada kuman pagbatabiya. Hati niya, manghimutingi para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kandalong ko. Kaina in Muslim ang bukti nga mga nag-take-out siya pa Islam amon in syahadatu la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah aming subay-tud siya mga para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inambok parkala na sabot ko kaina hindi kita ni malong mga kita niyo ha Quran iban sin sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ko dumapong ng time insyaallah pagbalikan man murah-murahan pangayon ko po Allah subhanahu wa ta'ala bangman kita nyo taupikan anugharaan habulan Ramadan ini suway kita nyo magkukuyab daw ini habulan Ramadan ya Allah taupiki kami taupiki katanim bangsa muslimin ya Allah paabara kami hakabaan mo ya Rabbal Alamin ya Allah ampuna kami ampuna in busa simas na mo ampuna in kata dosa simbang bangsa muslimin ibang hidayati kami wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
ito na dimog na to in pagpatumtum sin guru na to kalasahan na indunyaon na manjari long taing tungod pa waktu sing kita niyo ha YFM biya mga ambok minit da ko nini insyaallah subhanahu wa taala biya na sinagi magpatumtum ka kami biya sing konsumyaon atin niya tumakna na kami sin aming programa simultaneous long ta in channel na to ini iban si YFM insyaallah tumagna dahil kalisat 5 iban ang putag 5 minit sampai palisat 6 iban ang putag 5 minit manjari hawak to yan insyaallah na kumugdan in pagbang doon halawman niya na yari po yaab sa hindi mga dimhil sin suara pagbang ito insyaallah ta'ala ito ini tarama amoy in mamayta katutan nyo sin manjari na kita nyo magbuka bang sa upa biya sin konsum yaon long ta maaon na in pagpuasa magawa bang di palong ta batsuweri to hadlaw ahad na masira yung programa na mo insyaallah ta'ala tumagna dahil halisag 5 iba ng putag 5 minit palisag 1 iba ng putag 5 minit insyaallah subhanahu wa ta'ala magkataw tayo manguran yan nagdurungog ka mga karedyuhan nila salam dua kanyo katantan yari kaya balikan na isap sing kita niyo sabab in nakauna damikian ba dahil in programa sing kita niyo in magdungan in channel sin Nidal Islam Foundation amunan Islam TV iban sin YFM radio insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari mamaida kami hawak to ini salam doa kanyo katantan murah-murahan magmakbol katutan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagmatuyo na to atungod sin pagkala pag-ibadat susungon sin kita niyo na manjari mamaida ko itukbal ko pagkaroon na to isabi ni amoy na kakilahan din sin kamo miskin sa Ustad Zakaria Abu Bakar paliyatapaddal fadilatul maskura magsukol amoyan to biya sinagi sin kami sin amoyen ini tumagna sin biyaon atin magdungan na in Nidal Islam iban sin suara miskin sa in declaration sin kita atin sawap sin programa ta amoy every 5:30 o 6:30 atau uno in kabayaan sin amo in nagkakapos sin Nidal sa mlong niya 5:15 or 5:20 nang witin maagad inshallah sin konsum inshallah sin ini atin na initial pa sa di patakahat yan makapagpuasa kita iban sindi mga lisag pila in declaration ta sin biyaon day nga mag-start nga 7:30 okay so 7:30 na in programa ta amo in ha radio YFM iban sin Nidal Islam amo in channel 50 pero sinagi ko every nakabutang ha kontrata sin kita 5:30 to 6:30 5:15 to 6:15 so biya to in one so isampay ko in the Ramadan Karim kanyo katantan labi luba in amo in the pagngana singa bago-bago ko na bisita ilong niya awon channel 50 lang ko pero long ko in ano ba ito flat screen dito at nadukay yung long ko number niya bakan da amo in the tagdapos in major shipping line diakan Haji Hadar M. Hajiri to Ramadan Karim iban sin tubig surga kanyo katantan inshallah iban sin kamo katantan min timuruin programa Suara Miskin magdungan 5:15 to 6:15 after Tarawih 8 to 9 o'clock aunay sabamuin mga ulama amuin sa bukod na live ha TV inyan to except sa jabang sa upama atin na launch managing TV atin na i-live na okay la so 8 to 9 meaning after Tarawih na aun pa programa Suara Miskin sa basta TV live in channel 50 pero sinagi ko 5:15 to 6:15 in yan live in Suara Miskin iba sin pagbangi Kuya Abs
kakita nin paguyom, iban sin pagbuka din di, iban sin pag-inom sin kami din di ha, ni Daul Islam. Sabab hindi kami mo kay pakita kanyo, supaya ganado ka kumaon, iban magbukay sab kanyo katantan mga suki palangga, sin programa, suara on time makapaglanguwa kung magmaap, sabab sin maas na ko, di ko sab kabayan magduruhunin kalaas ko bang sadya, nakasimangot sadya ko bang serious sadya, maap, kasi na on time niya ito makapag nangukunti inshallah. So salam doa kadukatan mga sugi palangga o pa time sing kita so programa sing kita nukatan na besin lagi po timag nasin bihawon inshallah mga programa amo in the asal da in Nidaul Islam way pa maun in channel 50 asal da One Heart in programa suara miskin siara in case na mo siara in amuin nagkawasa-kawasa sin programa mo suara miskin inshallah biakan Sheikh Zakaria Muhammad magsukul faala mahuwi kanila katantan niya na isab at na every Ramadan mahambog na isabin suara miskin di kuyabs nyo iban sin kamo katantan so magsukul kanyo katantan balikin programa suara miskin biyahon 8 na isab to 9 o'clock pero no TV na. Every voice only, radio only, inshallah. Pero every 5:15 to 6:15, katibusan sin Ramadan, kita ani kuyab, Sheikh Zakaria Muhammad, iban sin pagbukasin mga ulama, iban sin mga Sheikh, inshallah, yari Nidaul Islam. Magsukul kanyo katantan, iban sin kamu katantan nagdoon sin programa, amuin Nidaul Islam, Channel 50 versin agi ko bang ini flat screen TV amin dugay ng number yari kan Mayor Norby law niya dito makawin Channel 50 na tubukan mo sin Channel 43 or 42 or 41 kalo ka makawa iban sin biyabay takura kabi any problem tawag ka mo sin umbol sin Sky Cable sin bukon masawa in biya ini di makontakin biya niya supaya maka kuan sila kanyo ha mga TV niyo inshallah magsukul kanyo katantan mga suki balangga si Kuya Abs niyo programa suara miskin yari amuin ha Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.